سررنگی ها بی جانی جان و دل و ممو سررنگی ها بی جانی هوی 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 ممو مم عباسی و عباسی جان و دل و ممو مم عباسی عباسی هوی 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 ممو کردکی سر کراسی جان و دل و ممو کردکی سر کراسی هوی 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 ممو دای کوره بیونه ناسی جان و دل و ممو دای کوره بیونه ناسی هوی 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 ممو سررنگی ها پراسی جان و دل و ممو سررنگی ها پراسی yer dili samra qatelti إيرا راديو دنجيجلا جناوندن و چار رادیو دنگ گلدن باش کدارن هجا ایرو ششی آدار 2024 چهارشنبه لبریکسل ساعت 12 لآمده 14 گودارن هجا منوچی نواروژه پیشکش بکن لپیشی چه سنوچه زیرین روکن گوت اف 100 سال جنیه فوزو یوسف دازانی کو جن هر تم دناوات کشنه دنه مصطفى كرسو جمادي هبر راخوي تجديد وهشتها دارين الخانت دولة ترك لبرسوس اسطنبول قركنا سياسي كر ميتا ترك لباشور كردستان بريا كوريكي للناوا وسايتان جي بي اس داتينا YPG لگوندی شیخ ناصر امن بجل دجی دجمن چالاکی کر 6 دایر کر هاتن کشتن جبور برتی و آزادی خود بر خود دل جن لحشت آدار ده لقادانه جن جیان آزادی جن جیان آزادی بله گودرن هیجان هاج برفرهیا بلتنا من پیشی برای خوبدن نرخاندنا زیرین روکن ده بیجاب 100 سال یا جنانه انداما کنسیر براکیجه که زیرین روکن ببونه هشته آداره جا آجانس آنفر نویسی زیرین روکن هشته آداره لطواهی جنان پیروز کرده آزانین ام ده 100 ساله که جنه ده درواز دبن نخشریا و 100 ساله فلسفه جنجان آزادیه و به پیشنگی جنین کرد گردونی بویا نویسا زیرین روکن وهایا جنین کرد نرخین آزادی ین بری و ین ایرو تینه جمهف به ایدای جی تکوشنه دکن هشته آدری راسیا جنه و جنجی ده آسته که گرینگ ده فرقاوی دنه İspata ویجی اراده جنه یا جنجان آزادیه و لجیهانه بلا بویا راستیا دنجی گوتنا تکوشنا خبونه اراده جنار قسم کریه و افراسی جی دجنا کرده لسر اساس پارادیگما ربر آپو شمبر بویا دشر جهان سیسیان ده جن هشته آداره پیشوازی دکن هزین هگمون هریزده هبونا جنه دکن آرمانج زاین پرستی نتو پرستی اول پرستی دی اراده هر دیجوار ده تمشاندن اقل سر دسراداری امیر جبلی کشتن و ترنکرنه تشتکیدن ناکه لی خط آزادیا جنه کو یه جاسر پیشنگی و دکن لسر پارادیگما ربرتی هاتیه به پیش خصن نتنه لکردستانه لحرم و جهان جبو جنان بویه هیوی وکه هزین خوپاراسنه جی جسرت ده همو جنین لجهانه فاشیزما میر دولت دایش دوام دیکه جنجی بدروش ما جنجیان آزادی به بریار داری به ایدا جسرت و تمپوی که خورد لدیجی فاشیزم تکوشنه دیکن آرمانجی آواکی نجواکا دموکراتیکه بره هف گرتنه هین زیرتر خورد کردن و بریارداریه دوی ام کاربن چالاکی و شاهین هشت آدار 2024 با وای که مزن پیش بخن دوی جن ده هشت آدار ده خودی لربرتی آزاد درکبن ربراپو سکنه هری بنرخ آمروواهی درخصیه هوله ربراپو جبو مروواهی و گلمه و جنان نرخین مزن آوا کرنه جبو ویجی دوی تبلیبونه که خورد آل خابات جبو مسوگر کرنه آزادی فیزیکی ربراپو ورکرن ام دیندار ربراپو نو آزادی وی آزادی جنه دوی ام
جبیر نکن تکوشن هری بوات آج بو آزادی ربرتی تیواتی شیاربونه د شورش جنه ده و دوی ام همو جبو آزادی خوازیره تر کار بکن. بله فوز یوسف جگود جن لروجاوای کردستان هر روز دناوا تکوشنه دنه. بله جهشت آداری را دروجمان انداما دستیا سروکاتیا پارتیکتی دموکراتیک پید فوز یوسف تکوشنا جنان آل باکروشلاتی سوری نرخان. فوز یوسف گود جن دناوا سرلدان دنه لدیجی پاشورتیا میر دولت جواکا زاین پرس و ایریشان هر روز دناوا تکوشنه دنه. دوان سالاده تبیوان او قص ایریش جنان به آوایی که پر شنبر دان دیار کرن کو او ایرادا آزادی گو درکتی هوله او هشمندی آزادی یا گو هاتی آفراندن سروی آخه او تکوشینا گو بدلی و بحزارا جن جان خدانه او حتی سرفرازیه حتی گو اف سیستما یا پاشبارو تک بچه و جن دنابا تکوشینه دبن لو ما جنك شهيد دكبه بحزارة جن جيوه دقرن يعني إيدي جن نما جمرنه دترسن جن جكولاتيه دترسن جن جباشباروتيه دخوازن لهمبري ويتكوشين بكن إيدي جبو جنا يعني بكشتنه بمرنه جنا نما كارن بترسين جبركو جنا لباكو رجلات السوري قريبون داعش تك ببراناكو هزا هري تندرو يا هري سیستما بابک سالاری پاشبارو تمثیل دکی تک برن. جبوجی بدجناد بخواباوریه کی مزن چه بوی. جن ایرو یعنی دحمو قادن جانه ده هبونا خواه ددن دیار کرن. جن دحمو قادن جانه خوری خستن دکن. و جن خدام بریارن کو و سیستما کی نه آوا بکن. لو ما يعني الهمبري وان إريشا الهمبري وان بومباردمان گوته کرن هر وها شدت اقول همبری جنیت مشاندن لهمبری ویا جن دنابا سرهدان دنه دنابا عسیان دنه دنابا شورش دن ده هرم آمده اگر به پیشنگی اجنا روش بروش به تایبت جنین کرد پیش دیکه ویا انجام و اراده گو شهیدن جن دانین هوله برخوادانی جنا دانی هوله تیانا یکمین جنال همبری پاشباروتیا خو کرن اسیانا دویمیجی لهمبری مالباته و لهمبری پاشباروتیا جواکی کرن رجن روجاوای کردستان روجانه دناوا تکوشینه دنه یعنی لهمبری پاشباروتیا میر دناوا تکوشینه دنه لهمبری پاشباروتیا دولتا میر yani nava tekuşine dene İro akademiye me بريكا پرورده انتقام zihniyeta ya zayin perest و ya kole digrin her vaha yepece بسكنا خو لهمبري ارتشن يمر يگو حتى نها gel و jin perçiqandını sekneki intikam edildi nişandan. بله مصطفى کاراسوجی گوت تکوشنا آزادی جنه تکوشنا آزادی و دموکراسی اندام کنسر براکو ماجواکن کردستان که جکی مصطفى کاراسو ده برنامه تایبت یا مدیا خبری ده هشتی هادره و تکوشنا جنان آجبو آزادی جنر خان مصطفى کاراسو ده بیجه دنیا که دم به تکوشنا جنه ممکن دبه اف تکوشنا آزادی و دموکراسی و ظلام کلجی آزاد بکه نرخاندن مصطفى کاراسو هایا هشتی آداره تکوشنا جنه نتنه جبو رزگار بونا جنه اف تکوشین ده همان ده میده رزگاری همو مروواهیه حتی اف تکوشین ظلامان جی پرگالا سردست رزگار دیگه جبروی ام دبینن اف هیز دنیای دگوهارینه مصطفى کاراسو راگان جن به تکوشنا خو پیشنگی جره بره خستینکنا دموکراسی و آزاد بونه رجی دیگه اوها گود جن پیشنگین تکوشنا آزادی و دموکراسی نه دبی جن دنیای که دن ممکنه اف بسایا تکوشنا جنه ایرو ممکن دبه جن دنیای که نو آوادکن جبوه تکوشن ده انجام تکوشنه ده جی و آزادی سر بکه مصطفى کاراسو اشارت به سرهلدان جن جان آزادی جی کر و وی نرخاندنه کر فلسفه جن جان آزادی لکردستان به پیشکت ایرو باندور لجهان دیگه اف فلسفه او خط جالی ریبراپو و هاته پیشخستن ریبراپو بیردوزی رزگاری جنه کر خودان برنامه او برخصن کر نهال سروی بنگه تکوشین گشت به او به پیش دکه و ادی نما تهزه
تکاره لپیش خط آزادی جنه ببه کلم او آستنگ اف بیردوزی و جانانو بنگاه پرگالا ظلام سردست لبن عرده خستیه او دور درباز بو ایدی مصطفی کرسو بالکشان سر روشا میران آدنا و پرگال ده وها گود زینیت سردست آمیر زینیت سردست میران جدی که کله پرگاله ظلام دنا و پرگاله ده قریش بویه لیجن قریش نبونه تکوشنا جنیا جبو آزادیه و میران جی قریجی و کولتی رزگار بکه ریبرا پوچه دو گود دوی ظلامتی وره کشتن لازمه افتیگه باش وره فهم کرن کشتنا ظلامتیا کوله و قریش پنگا وکه بربه آزادیه ویا ده در حق هل بجارتن خواجو پرگال هفسروکاتیه دیجی مصطفی کراسو وی نرخاندنه کر پرگال هفسروکاتیه اراده بوین او رو برنا راستقینه دموکراسی اوه رد کرنا ارک و هیمبونین پرگالینه خواجهی آوا کرنا جانا دموکراتیکه و پرگال هفسروکاتیه دریه جانا آزاد وکه بله گریلا تیوی دیمن چالاکی جاستاره و شانت گریلای نیه جاستاره سسی مجدارا 2023 نقاده برخوادن آگیری آمدیه یا لزاپه لدیجی دجمن چالاکی کر چالاکی ساعت 13 و 15 ده بریه سگوانی پیکات ده انجام ده داگیر کرک هات جزا کرن گریلا تیوی دیمن چالاکی جاستاره و شانت Kadınlar yürüyor dağlara doğru, leylek moru gül kurusu dağlara doğru, özlemlerle acılarla bir Anadolu. Sivaslı mı, Urfalı mı bilemem gayrı, kadınlar dağlara. Abi kuruştu, kulübe, sana kulübe rümüzün yazdı. Rümüzün abi, ما نحن نقول لك يشتري مزاج غير مزاج أمر ورجي مني مزاج أمر مزاج بيدري بشكل مشون اللي كتير يشتري مزاج أمر حبيب مجنون الكرم محمد خانك كره ممكن كده كيري كوي تشتري تكون من يشتري تبص هناك أنا في هناك الشكرات مرمى قالي جواباني كي كرايا اللي كات اللي كات تلقاني وانا ديار مشتاقة مشك مرمر جادر جوانا شمرمي سوق قاصد برد ترسنا مدام سوق قاصد برد ترسنا Etekli ak koşulu türkü bakışlı, kadınlar yürüyor dağlara doğru, leylek moru gül kurusu dağlara doğru. بلنبری خوابدن با کروشلات سوری روجاوای کردستان یپیجی چالاکی کر شش داگیرگر هاتن کشتن نوندرا کاندن یپیجی درباره چالاکیه ده داخوینک ده انجام چالاکیان اشکره کر داخوینه نوندرا کاندن یپیجی جوهایه یکینین مین پاراسنه لانیا سیاده یا گند شیخ ناصر آگریدای من بجه آوید سر بارگاه دولت آترک چالاکی سیسی آدارا 2024 نیوه شوه پیکات شروان انجن با آوائی که پروفیسیونل چون سر بارگی ها دولت آترک پیشی بچکی نیو اوتوماتیک لدیجمندان پاششی جمسافه که 20 متریان بچکی فردی چالاکی لدار خستن شروان کتن بارگی هجماره که جبل خانه امها کرن دزدانین سر بشکی دنجا چالاکی با باندور ده 6 چتین دولت آترک آداگیرکر هاتن جزا کرن شروانان بارگی ها آداگیرکران همورو خواندن دوچکی که 12.5 امها کرن دو کلشنیکوف چکک برونو جهازه که بیتیلی تلفون و ناسنامه چتین دولت آترک جی کتن دستیوان رگهاندنه پیجی دازانین دنجاما شوات درکت بوده لبارگی تقینه که مزین چه بو لدرباره انجام تقینه ده آگاهین زلالتر نکتن دستیوان لگوری آگاهین رگهاندنه پیجی شروان چالاکی
به سرکفتی و سرکفتی پیکانینه به اوله گهانه بارگین خو و ها دوام کرد. اف چالاکیش بو بیرانینا فرماندارن من پیشنگ این جالی دولت حاضر که داگیرکر و هاتنه شهید کرن پیکات. ام هزکی تول هلدانینا و ام ببریارداری که بلند دمشق خواه سرکتنه ده به اصرارن و تو ایریشن لسر جنین پیشنگ والد و دستکتین شورش جن آرو جاوا به برسف نمینن. بله زینب جلالیان جی گرتیگاه یزده ببونه هشتهادار پیام کرد. گرتیا سیاسی زینب جلالیان اف 17 سالین گرتیا لی گرتیگاه یزده ببونه هشتهادار پیام مکشانت روژا جنام پیروز کرد. زینب جلالیان بانک لگلن آزادی خواز و بطایبتی جنین آزادی خواز کرد کل هر دری دا خواز آزادی ربرا پو بکن وها گود. آرمانجا تکوشنامه جهانه که وکه وش بویجی هر روش وکه هشتهادار روژا جنانه نتنی یک روژه جن هر روش راستی دجواری و زحمتیان تین دویجن جی هر روش تکوشنه بکن. دشورش جنجان آزادی و پشتی وی گلک ایریش لدیج جنان چه بون. بگاز و مادین کیمیوی ایریش جنان کرن. گرتن و بیشکنجه کرنه خواستن دست جدا خوازن خوابردن. لروجاوا جنان شر دایشی و پاجوروتیاوی که پاجورو دکر بنا آرمانجن ایریشن تایبت. لیل روشلات کردستانه حمله ایران و حمله جهان جنان ببینه که بلند لبرخواد دن و بربروناهی و وکویه ود بشن. زینب جلالیان گوت ریبر عبدالله جلان افرینر فکر جنجان آزادیه 25 سالن ده زندانه ده. جبو آزادی فیزیکی ریبر اپو پینگا و کاتی دست بکرین کروجانه که از کم و نتوین جدا پشکریه بدکن. دوی هموجن به طایبت جنین آزادی خواست پشکریه بدن پینگاوه ناخواز آزادی فیزیکی ریبر اپو بکن. برخوادن ریبر اپو بویا سده با بنگاوازی آزادی گرتین زندانان ده. لما پشکری کرنا وان هلوستکی مروویه به هیویا کو ام به هفر هشتهادار پیروز بکن. ازی دیجانا خود هول بدم خوین آزادی خوازن نیر جاندن و ازی تکوشنا خوا دوام بکن. بله مصطفی کراسو ده همان برنامه ده گود ده سال 2026 ده ام به مزنکرنا تکوشنه دکارم پرگالا امرالیه بروخینن. اندام کنسر براکو ماجواکن کردستان که مصطفی کراسو ده برنامه تایبت یا مدیا خبری ده پرگالا تجدید وشکنجی یا امرالیه و پنگا و جهانی جبو آزادی فیزیکی ربرا پونرخان. مصطفی کراسو با کشانسر سردان سیپیتیا جبو ترکیه و جبو هلوستا و سازیا کود دبن مان کنسی اروپا ده کارده که وینرخاندنه کرد. سیپیتی سردان ترکیه کرد. لی نچو امرالیه. جوی هلوستی امی چی فهم بکن. هلوستا سیپیتی ده همان دمیده هلوستا اروپاییه. اف ده همان دمیده نشانه پولیتیک اروپایی لسر ترکیه. سیپیتی اروپا به سکنه پرگال اشکنجی لی امرالیه مشروطه که. مصطفی کراسو اشارت به گرینگه تکوشتن دیجی و نزیکاتیه که پرگال امرالیه مشروطه که کر او ها گود. لهمبری وی روشه لازمه تکوشین بکرن. تکوشین دوه و تشیر کرن دوه. لازمه ام روپوشا لسر روی سی پی تی داخن آنگو روپوشا لسر روی سی پی تی وره داخستن. حتی مروه نکه روشا پرگال امرالی جنایه گوهردن. آنگو انجاق بوی آوای امی کاربن پرگال امرالی بشکینن. مصطفی کراسو را گهان که تو مشروعیته که پرگال امرالی تو نه اوها گود. ده اساس خوده کسی پرگال امرالی داتنن جی نکارنن و بریوه ببن. ده مشروعیته که و پرگال نمایه و جخواه تو نبو. کس نکاره. خودی لوی پرگال اشکنجه داری بکه. تکوشین بمزن کرن و پارزر جی کار ببچن هفدیت نبکن و ریبر آپوژی به فیزیکی آزاد ببه. مصطفی کراسو تکوشتن لدیجی کمپلناف نتویج نرخان تو وها گود. پنگا و آزادی جبو ریبر آپو ایدی جهانی بویا. دخواز آزادی فیزیکی ریبر آپو بویا دخواز گلین جهان همویه. اف تکوشتن جهانی دروجا ایرو ده پر خورد بویا. ایدی دماویه کو ام درین امرالی بشکینن تشتکی کو مشروعیت خواه نمابه نکاره لسر پیانجی بمینه. در حق رولا تکوشتن گریلا و هزاده ده پنگا و آزادی جی مصطفی کراسو و نرخاندنه کرد. چالاکین گریلان آزادی سال 2023 و افدو مهین داوین ارتش داگیرکر هجان. اف چالاکی دستاس خوده نشان ده تکوشتن لدیجی کمپلی گهشت کیجان آسته. گریلا به چالاکی خواه هرسا خواه لدیجی کمپلی دست نشان دکن. تکوشین لدیجی کمپلی
tebe peşxistin gerîla rêya têkbirina kompleyê jî nîşan didin. Bele parêzera İtalî Francesca Trasatti û ya Swêdî Yasmin Sazvar jî gotin rêbera pojibû çareseriya pirsa Kurd muxatabê serekê. Dostên gelê Kurd dehê Cutmaha 2023 tevgerekê mezin da dest pê kirin. Pêngava ji rêbera pora azadî ji pirsa Kurd re çareserî ragihandin. Pêşengiya vê pêngavê jî filozof, akademisyen, xelatgirin Nobelê, Konfederasyonê Sendikayên Karker û Ketkaran kirin. Yek ji wan jî parêser û endama Partiya Potera al Popolo ya İtalyayê Francesca Trasatti ku di delegasyona hukuknasê navnetewî ya li dijî tecdîtê de cêdigire ji jin nêvsîra axivê. Francesca Trasatti tecdît weke sûce li dijî mirovahiyê destnîşankir wiha got. Bi taybetî jinên Kurd ji bo şikandina tecdîtê di nava têkuşinekê bêhem padene û wiha got. Tecdîta mutlak a bi salan li ser Öcalan têmeşandin bêguman binpêkirina mafên mirov e. Divê em dengê xwe di asta herî jûr de bilind bikin tecdîtê di rovê cevê de bihêlin. Parêzerê İtalî radîgîne ku ji bo sîpîtî rûla xwe bi cih bîne ew ê zextê lê bikin û vê dibêje. Niha di asa navnetewî de em hewl didin di nava yekîtiya parêzeran a li Konseyê Ewropayê de vê yekê bikin. Sîpîtî qet nebe divê rapora xwe eşkere bike. Francesca Trasatti di dawiya xaftina xwe de jî got navnîşana çareseriya Abdullah Öcalan û vê peyamê de. Rakirina tecdîta li ser Öcalan mijarekî giring e. İmralê navnîşana rast a çareseriya Seriye. Ji ber Öcalan nasnama û têkuşina gelê Kurd temsîl dike divê azad bibe. Parêzera Swêdî Yasmin Sazvar jî anî ziman ku tecdîta li İmraliyê belavê hemû beşên civakî bûye û vê nerxandinê kir. Ev sê salan tu agahî ji birêz Öcalan nayê girtin. Tecdît gihîştiya asta işkence. Divê Konseyê Ewropa û netewên yekbûyî erka xwe bi cih bînin. Yasmin Sazvar balê dikişine ser rûla rêbera bûya ji bo çareseriya doza gelê Kurd û dazanên rêbera bû sembola berxwedanekê polîtîk e û wiha got. Tenê Abdullah Öcalan dikare pirsa Kurd bi awekî demokratîk çareser bike. Belê gudarên hêja helbet sicdo ve em derbarê sed sala 22 sed sala jinê û çima sed sala jinê dosye bu were parve dikin di beşa duyemîn a dosye sed sala 22 sed sala jinê jî em li ser encam û bandorên krîzên ekolojik û aboriyê rawestin. Endüstriyalîzmê di 5 salên dawî de gelek wêranî û têkçûn kirin. Ev bû sedem bandorê li jiyana mirovan bike. Ne tenê mirovan bandorê li hemû zindiyan kir. Têkçûna hevsengî ekolojîk, gelek hevsengî serûbnî hev kir. Bu sedem gelek cureyên zindêweran tune bibin. Bi vê re jî bu sedem çiyayên qeşeyî bihelin. Lehî û şapera bin. Belavî çêbibe. Ji ber vê her roj felaketên nû çêdibin, bi milyûnan mirov, ajal, cureyên giyan nifşan, zirarên mezin dîtin. Li gel van tiştê neyênî şêniya mirovan jî her diçe zêde bû. Nişteciyên ku ji gundan kûç kirin çûne bajaran. Vê jî pirsgirêkên ekolojîk kur û dijwar kirin û nexweşî zêde bûn. Li hemberî zêdebûna şêniyê mirovan sedema krîzan tenê xirakirina ekolojiyê nebû, bikaranîna kanên binerdê û bikaranîna çekên nukleer jî rûlekî gelekî xiraplîstin. Hêrsa kara kapîtalîzmê bi armanca avakirina avaniyê ji bo cîwarbûnê daristan tune kirin û cîhanek betûnê ava kirin. Ji bo pirsgirêka bajaran a enerjiyê çareser bibin, amûr û qadên xwedîkirinê tune kirin. Bûne sedema krîza ekolojîk ên mezin û dijwar çêbin. Tenê di navbera salên nûtî û 2020 de 420 milyon hektar daristan hatin tunekirin. Daristanên Amazonê ên wekê cerg û kezeba cîhanê tênasîn, li Kurdistanê û Tirkiyeyê jî ji bo qadên avahiyan amade bikin, daristan bi şewat û birînê hatin tunekirin. Ev kiryar hemû polîtîkaya devletê ne. Guhartina klîmatan, bajêrvanî, zêdebûna şêniyan, lewitandin û qirêjkirina cih û warên cûtkariyê û daxwazê di cûtkariyê de sanayî pêş bike ve xerçkirin û mesrefekê mezin hatin kirin. Ev mesrefa mezin jî bandûrekî neyînî li xwazayê kir. Rengîniya biyolojîk tê bir. Gelek cureyên giya û ajalan bi xeteriyê re rûbirû hatin.
کریزên klîmatayên encamên mezin derxistina holê herî zêde jî bandor li jinan kiriye û dike. Li gurî lêkolîna li 141 welatan diguhertina klîmatî û tûfanên xwezayî de rêjeya mirina herî zêde a jinan e. Yekdestiya karên ekonomîk û bi awayê amûrên jiyana rojane dilîzin artêşekî mezin a bêkaran çêbûye. Krîz jî her diçe mezin dibe. Bi pêşketina kapîtalîzmê re sermaye di yekdestan de kom bû. Keda mirovan, enerjiya mirovan bi vê talan bû. Xwediyê resmalan pereyên mezin qezenc dikin. Lê feqîrî û xizanî zêde dibe û rêjeya bêkariyê jî mezin dibe. Bêkarî herî zêde bandor li jinan dike. Rûdana xizaniyê jinin. Ji salên 1970 û vir ve bi lîteratûra dibêjin feqîrê feqîran jinin an jî feqîrî bûye nasnameyê jinê pêşketiye. Li cîhanê hejmara xizan û feqîran ji sedî heftê jinin. 876 milyon mirov nikarin bixwînin û binivîsînin, ji sisê wana jî didu jinin. Ji bo karkirina jinan a di pêşeyên ku heqdest û ket zêde ye, derfet gelekî kêmin. Pergal ji bo pêşî li jinan û serketina wan bigire, di her karî de li malan nêrîna li zarokan jî di navê de di hemû karên civakî de ji bo jin nikaribin kar bikin, rê li ber wan digire û nahêle li dibistanan bixwînin. Pelesebatun Celcigurt, Pırskireka Kur, ji baxtê dewletê re nayê hiştin û di hemandemê de ji baştê adarê jî peyam da. Doza Kobanê du li kampusa Girtîgeha Sincanê pêkat. Hevseroka giştî ya DBP ya berê Sebatun Cel di rûniştina duh de parastina xwe kir. Sebatun Cel dazanî dosyên berê ji wan hatiye darizandin bi dosyan ve hatiye girêdan û wiha got. Ev ne hiqûq e, ne edalet e, kîne tolhildana. Divê pirsa Kurt were çareserkirin. Kilîta çareseriyê jî Abdullah Öcalan e. Divê tecdît rabe û mercên Öcalan werin başkirin. Ev pirskirêk bi bextê dewletê re nayê hiştin. Aştî karê civakî ye. Sebatun Cel heştehadarê Roja Jinan a cîhanê jî pîroz kir wiha got. Hemû hevalên jin ên li vê derê ji ber têkoşîna xwe ya ji bo jinê dan tên darizandin. Em ji bo tevgera jinên demokratîk û azad xebitîn û me tundiya li dijî jinan re gotina. Girtina jinan jî şerma Tirkiyeyê ye. Em sed sala 21 de ne û hê jî zilam têkildarê jiyana jinan biryarê didin. Em dixwazin bi pergala hevserokatiyê jin tevlî mekanîzmên biryarê û bi cîanîna van biryaran bibin. Em dixwazin kuletiya 5000 sal a jinê bi dawî bikin. Ev jî ne tenê pirskirêka azadiya jinê, pirskirêka azadiya mêr jî musûger dike. Desthilatiriya AKP MHP behsa kuştina zarok û jinên Filîstînê dike. Lê ew rojane zarok û jinên Kurd li welêt û dervê welêt dikuje. Her roj êrişî binasaziyên şûreşa Rojava dike. Ev dirûtî û bê ehlaqî şûreşa li Rojava serhildana jinan a li Îranê jî hemû cîhanê eleqedar dike. Me berê jî got û niha jî dibêjin. Hûn di nava sînorên xwe de mirovan dikujin, çekên qedexe bikartînin. Pirskirêka vî gelî heye. Werin vê meseleyê birêya gotûbêjê çareser bikin. Erdogan dibêje ehlaqî şer jî heye. Rast e, ehlaqekî şer jî heye lê ew bixwe li gotinên xwe xwedî dernakeve û şerekî bi ehlaqî dike. Divê AKP û dewlet dest jî polîtîkeyên şer û dijminatiya Kurdan berdin. Li Cizîrê zîretirî sed ciwanî zindî hatin şewitandin. Teva jî xwendekarên zanîngî habûn. Gelo zarok û malbatên van kesan tune ne? Ev sûcekî mezin e, lê darizandina ji bo vî sûcî tune ye. Li vî welatî sûcê li dijî mirovahiyê têne kirin, em van sûcan vekîlî dibêjin. Lama ne sûcdar em têne darizandin. Divê şandiya vê dosyê bi temamî bigire û her kesî azad bike. Şandiya dadgehê biryar ku 18 adarê ji bo nirxandina rewşa girtinê û 19 adarê îfadeyên dawî bêne guhdarî kirin.
بله گودرین هجال باکوری کردستان و ترکیه ده 29 روزان ده 39 جن هاتن کشتن. جنوسی بیلانچوی جنین ده ماه نیسان ده هاتن کشتن اشکره کر. لگوری آگاهی جنوسی ده محاسبات ده 39 جن هاتن کشتن 15 جباوه که گمان جانا خوش دستانه. هر زیده جن به دسته زلامن دخوازن جوان جدا ببن به هاتن کشتن. 9 جن جالی زلامن کش دست وان بردانه. 6 جن جالی زلامن کو ناز دکرن. 6 جالی زلامه کو بوان دنوا تکلیان دبون. 8 جن جالی زلامه کو بوان زویجی بون. 6 جن جالی کورین خواه. 3 جن جالی باوین خواه. و جنک جالی میره کو به هفرد دپیواجو جدس هف بردان دبون هاتنه کشتن. بله جنه جاگیری جی پیام هشت آدار دان هر دم دماجنیه. هفزر که دم پارتیا بازیتی حمیده تمل دیار کرد که دستلادر به تایبتی جنه پیشنگ و ریخستن کری دیکن آرمان چوها گود. ده شخص جنا کرد دخوازن جواکا کرد تسلیم گرن. لام هر دم لدیجی کریارن فاشیزان تکوشنه دیکن. حمیده تمل آنی زمان که او هشت آداره بتنه وکه روژه که نابینن وها گود. تکوشنامه بردوام او هر روژه. جنین حوالین ما دیگرتیگه هنده تکوشنه دیکن دوی ام جی ببندن گیوان نامزتین مجلس شهرداری بازیتی الیف دنیز و حمیت سالمان جی گوتن ام هشت آداری بدروشما جنجان آزادی پیشوازی بکن ام بانک لحمو جنان دیکن ده هشت آداری ده داکفن قادان هر تشتی جنان زمان چاند جلو برگین توری زانستو پیشی جدستی مجنان هات نساندن evjite wataya faşizmi jinji mecburun lediji faşizme berxwa bidin netene heştadare hemû roj ên jinane û dibêjin li kolanan bin hevseruka dem partiya agiriye Ayşe Karakoç jî got ev roj roja jinane û bi dehan hevalên me girtîne û têkuşnê dikin em jî hêza xwe ji wan hevalên pêşeng û têkuşer digirin dem dema jineya roj roja jineya em bank li jinên Kurd û Türk û hemû civakên li Tirkiye dikin da ku heşta adarê rabin serxwe dengê xwe bilind bikin û bibêjin dem dema jineya hevseruka dem partiya Dutaxê Altun Bolçak û Sevgî Demîr jî gotin em tu carê li hemberî zilmê serî natawînin heşta adarê ji bo me gelekî giring e em zilma têkirin qebûl nakin em ê têkuşina xwe mezin bikin li Rihayê jî rêveberiya Komeleya Piştevanê jinan a Yaşam Evî a Rihayê Sevinç Üzol jî got em hêza xwe ji dirûşma jin can azadî û paradigma rêber apo digirin em bak li hemû jinan dikin di heşta adarê de dakevin qadan xwedî li mav û jiyana xwe derkevin Şengen şoreşene her kadane Jinjiyan azadi yere berxedane Hem peşengen şoreşene her kadane Jinjiyan بلم به نهاجی بر خوابدن برخوادن گرتیان حلیل مراد oğlu banga hesiyari herkesi gir. Ligirtiyen Bakuriye Kurdistan و Türkiye girtiyen peki ki o başki de çerçeve penga ve jirebera pora azadi 27 مجدرا 2023 دگریا برچوبونه دنه. چالاکی گرتیان 101 روش لپیخوا دهیله. لملک برخوادن گرتیان جبو آزادی فیزیکی ربرا پول دیجی تجدید لملدن سخت و ظلمات دولت ترک. گرتی حلیل مراتوğlu Eli girtiga Samsun tipa sedemine derbare berxwadana dijî zilmê de ji malbata xwe re axivî. Halîl Muratoğlu da zanî ku ew girtiyên din dûcireyên de tê girtin wiha got. Zextên gelek giran hene. Lêgerina tazî li me ferz dikin. Heqê me tê xwarin. Ji martina li ser piyan lêgerina tazî û her wekî din hene. Dema em li dijî zilmê derdikevin me davêjin hücrê. Hücreyên em tê de dimînin gelekî nebaşin. Lê çi dikin em vê zilmê qebûl nakin. Em li dijî van binpêkirinan li berxwe didin. Em dixwazin şandeyek were vê derê zilma heyî bibîne deng belge bibike û di çareserî de jî birûla xwe rabe. Heman zilim li girtîgeha wanê jî heye. Nahelin Berzan Güneş ê li girtîgeha wanê ewlehiya bilind dimîne were derman kirin. Birayê Berzan Güneş Eyüp Güneş vê nirxandinê kir. Birayê min 2015 bi birîndarî hate girtin. Tevî ku dermankirina wî neqediya bû hate girtin. Li pişta wî birîn hene. Çavê wî yê rastî nabîne
چاوی وی چپی جی کم دبینه بهناوی تنگ دبه تبی نخوشین وی گلکین سوکاوی نای کرن وی در ناخن چالکین وکه سپور صحبت و چواکی برای من خصنه اوده یک کسی تجدید کرنه به ویاوی ناهلین گرتین دم ببینه برای من تجدید دناوا تجدید دادجی دوی وره درمان کرن لازمه مافی وی سپوری دیتنه هوارین خواه به بانک لرای کشتی و سازین پیوین دار دکم بکیون تفگره ولی گلو باتاک جگود ظلمه لما او گرتیان دکن طاهر باتاک 34 سالی 2 سال برای گرتیگاه وانی اولکاری بلند سوکی گرتیگاه کرچلر تیپافه هات کرن دلیسته گرتی نخواش آکومله مافی مروان دا جدیگره نخواشین میگرن فتقا پشتی پیره هیا طاهر باتاک با مالبات خورا آخوی بحثا روشل گرتیگاه هنگر دایکاوی گلو باتاک دازانی که دولت ظلمه هم لوان و هم جلی گرتیان دکه او خواست هر کس لدیج ظلمه دنگ خوابلن بکه گوده تو چلکی تو چانی مگو آره مدی گوده تشکی بیشه من تشکو بوتی خاله لنقحه مجی گولم تو من تشکو مدی کنه خال میکو از کخی از نخواشم از کخی مدی گود دوی واسه نغلاس برجا بورل که من تشتی قحه نو بیجمه من نخواشم ما اگر تشتی قحه نو بیجمه مگو اینا قدیم نکیه دولت اینا ارز وگرتی دولت اینا همشه پیوت شوی كان خواهی مدی گوده دوی منت دنگ مفینه تاقنا قابله مگو کنه بقابله نه قابله مدی گولا سه ما گیرشو منینه یه سر کرد نخواشی و هبه نو بنخواستی خوده و جبایا 4 سالو گوده ددان من یادم دیلکتی دازه ددان خواهد چکه مگو دوی ددان خواهد چکه ازش سر بدری مزگفت و گری راستی مو واقع منت او ماجد تنين تبوش وش ماجنين بزون على هو فاشيست وبنز رجع كاتين وتصل يورا نه بعد حتى ابوي خدا بيجو نبيجي هم كرديو خدا خاص ماجي كام كردي عن استاد دعوه خوان ويا خوردو ولي بالي من يلقي دعوه كي اخسي هو تروالي الكي هنا والله اسكنت ما شو خرطه شاين غير خرطه برمه خودم دورده خود 8 میلیون نیم دو خود بی فوق هاوی خود کتابی سردابی مونه اسکنجر دو قربونه بله ما دنوچه خودجی گرک جاران بحث کرم جارا کدیم ببیجن جهشت آدر روژا جنان آجیهانی را دروژمان یه لوه روژه خودی در دیکبن او جنن کشبا آزادی بردیل دانه کد دانه نرخ آوا کرنه ایرو به پرگال آوا کرنه جبو همو جنان بونه هیوی و دبیجن جهانه کدن ممکنه ولی امبر خواه بدن تکوشنا جنان یا لروژاوای کردستان با کروشتات سوریه جبو من آزادی جنان جهر تشتی مهمتره جنا هری خوشک جنا آزاده و کیو آزادی آنجاق به چاری سرکرنا مثلا جنه پیگوره جبو ویجی شورش آمه شورش جنانه ایدولوژیا 100 سالا 21 آزادی جنه ری براپو د پارزنامه خوده و ها قالا گرینگی آزادی جنه دیگه یک جی قادن هری زیده گرینگی ده فکر و رامان ری براپو جن روژاوای کردستانه و باکور روشات سورینه جن روژاوا جبو پیشنگا شورش بکن زند و بند خواه بادان دسپیکی ریخصنا یکیتیا ستار آوا کرن بویره لهر تاق گوند و باجاران لپی هف مجیسین خوین خواه سر ساز کرن لهمو گوند ناوچه باجار و تاقین روژاوا ناویندن زانس و پرورده ین جنان هاتن آوا کرن پرگالا هف سرکاتیا یا یک جی خالین سرکه یا خطا سیان آ دموکراتیکه لهمو قادن جیان هات پیشخستن نتن دوار سیاسی جواکی و چاندیده ده همان دمده دراگهاندن ده جگاون گلک مزن آویتن لتنش دا وان خباتان جنان سیستما خویا پاراستن جی به پیشخستن پیشی لعفرین تابورا شهید روکن کو به تمامی جنان پیک دهات دامزراندن دوره یکینین پاراستنا جنه یه پیجه ده 4 نیسان 2013 ده به شیار رزگار کرنه هر جنه که رزگار کرنه ولاتی که هات آوا کرن
برخودانا YPG یا دجی داعش ل تواهی جهان دنگ ودا جی پنگا و رزگار کرنا هول بگیرن حتی رزگار کرنا من بچو طبقه پیشنگی جی تکوشین رکرن سرکفتنا هری مزن جیل رقایه بدست خستن ناوندا کو جن لوی کوله دهاتن فروتن رزگار کرن جلن روجاوا پیشنگیا YPG نشانی همون جناندان کو آزادی بخوا پاراستن و بری خستن بونه پیکانه اف تکوشنا جلن روجاوای کردستان و باکور و شات سوری جبو همون جنن جهان بو چافکانیا الهام جنان دواره آبوری دیجی خو پیش خستن خبات پروژه انگرین کمپاراتیف آوا کرن لسر و شورش چقاز ایریش انگران پیک هاتن جی خو لسر پیان گرد هر کچو مزن بو خودی ایدای که مزن آج بو جانه که آزاد گلن هرم او شورش به پروژه انتوه دموکراتیک آری براپو بو روح و مزن کر جنن روژاوا آلا سرکفتن هلدان و بون هیویا همو جنان و ایرو و شورش خوی گهاند و آستکو هپیمانا جواکی آنگو دستوره که لگوری دم و جی خوی خورد پیک بینه او جیب پیشنگ ده جنان پیک هات دوزده قانون ل باکور و شات سوری پیمانا جواکی هات قبول کرن کمیته اج 158 کسان پیکات جمع بشن جواکی کومین مجلس سازین جواکی پارتیین سیاسی هزین لشکری و اولکاری لسر رشنویسا پیمانه لحف کرن پشتی وی پیواجویا دو درش روبریا خسریا دموکراتیک باکور و شات سوری 109 خالن پیمانا جواکی ارکر مجلس گشتیار وبریا خسریا دموکراتیک باکور و شات سوری به سه زمان راگهاند کو هف پیمان لهرم کتی مریته هر و بریا پروردا ژنولوژی جبو گوهرتون و گوهراتنا جواکه هشمندیا مر اسردس خباتن گرینگ هاتیه مشاندن گوندکی بناوی جنوار هه دورکه پر پچوکه ل گوهریه ناوندا جیانا پاراستنه جنن باکور و شات سوری هر تم دناوا برخودان دنه دما تکوشین دیجی توندی تگوتن بالا herkesi le helvest u nerazibuna jnane lebele tevgera azadiye ve hişmendiye guhert u dazani ku ev netene perskireka jnaye jiber ve bişoreşa rojavare ev hişmendi guheri u meyranji dnava tekoşine de cihe khoyirtin بله لپرسوسی 11 کس هاتم مچافکرین ایریج به فرمان سردوزگر کماره رهای پیکا تفسیروکا دم پارتیا پرسوسی نازده بینی جیج دناوه ده 11 کس هاتن مچافکرین کسین هاتن مچافکرین جی اون نازده بینی جی نهات demir bilekli Müslüm Baran Metin Balı Baran Karak Fadil Koca Kaplan Ahmet Ceylaner, Mehmet Yüce, Bilal Zeren, Serkan Ballı, Selami Kip, Uzeliha Polat. Diserde girtna polisanda zırar polisan diserde girtna malanda zırar dana malbatan umalan dezdan neser gelek alaban. Sedama bir çafkirne hata zanın tepayın hejma ziratir bebe. Devena beredej bu dosyi biryara nepeni hata danin hemen kırkina siyasi le İstanbul eji pek hat göderen heja. ام به نوچه جبر خوابدن که نشوپیا کو 300 سالن دوام دکه لباجرو که گندکی ملی یشرنخه هر سال دماغ آداره ده به شاهی جرد بیجن آداروک هاتنا بهاره تی پیروز کردن که نشوپیا آدارو که 300 سالن دوام دکه شهر دریا گندکی ملی یه دبن رببری هدفی ده ای سال هر ما کو نابره چای جودی و هر ما بسته ده شاهی آدارو که لدارخست بسردان که هاتن جمهف دی منجلین مزن ده گنم اونوک کلاندن ولاتیان بلیستنا لیستیکین هرمی جی روزه که خوش در باز کردن ولاتیان کتبلی و شاهی آدارو که بونگوتن جبو چند مجبور نبه دوی ام خودی لنرخین خود درکبه بله گودرن هیچ به وی آوایم هاتن داوی بتن خوب بمینن دنوا خیر خوش دادم باش از هفشاردوری گودکی ملینا توریو من کردانم آویزو دست بکو سر ساله ما آداره ام بیجی ترکید بیشن 14 ام بیجی یک normalde me 14 etki ama iru üzberku Ramazan pişyame Ramazan da gelni koy bevede axarne bixo bilehize الهفدو شابه مزگو امینی پیش رمضان ایروز هوای شرط هوای خاص بو دما ما آنی پیش اف بو ملت الوده ام بیزی گوهگی هنک آلی مد بیزی گوهشگی ام بیزی گوهگی اما ویله است که ام بیزی برگی
امی برگی بکی و پس دم وقتا ملا بانگ بدا امی ملت حتی جامعه بخوازه یه جماعت بکه و پشت جماعتش ملت بکه سرا خورنه امی خورنه و کابل همی کسی بلا بکن و حتی جامعه بیشه امی برای خودی مال و یه رینم بده حتی ایواری برنامه تقاده ام کی دو دنه بیو ما آداروگا خواه پیروزت که روژا آدار ما دانی سر ما دانی چید که من نوکن دانو همی گلت تشتین او دیمت که ندامت کلاندن ما دان دور مالا خواهد کرد ما دا زاروگ خواه ما دا جیران خواه ما سربانن خواهد کرد کاش با نزاش بچی بلکش با پایگاه دانیون سربانی و فلانا بمونه رجاد گفتن ادگاه حاجی نچه که دانیه سر ساله بمره گوانو ماله نزاو جا دیگه و پیش دیگه زارون نوا گندگران دگاه سر ساله بنه ساله خوده کرگه بده گوانو ماله ایف عادتی ین میو و جنهو ام هاتینه ام همه کومبینه گندی ده کومبینه و چند سالهش بریا 6-7 ساله اول زلام متاتم نمومی نهو و جمع همید وکر جن زلام پینل ویده و چند سالم تی ویده پیروزد کی ایفو عادت مد یه با پیرکار یه من نیش بیرکن بخواهاندن بلا هر اف هبه حتی زاروگ مجه هبه مج با پیر مگیتن مجش با پیرکار یه خواه دین خواه و پیرگه خواه گیتن بلا زاروگ مجش ما بگیرن اب سر آداره اب کدی سالو نوده اب سالو نو زمانی با پیرن ما عادت ما دیمیلی می جغرافیا مزبوطان یا عادت ما اوی سه سالش عادت یا با